hak bangin kuat banyak keren bat pihak behind bakum lo bila ban island yang iban clean gidukan Kipad ba nong sungyaw jong kusor nong ston kilalit bantur sa ka-office UDC nakabanta bandawa pandamno e karay odd but even number namar kalakta sa kaday e ikipad ba nong sungyaw kani kijing litur jong nong sungyaw sa office DC kelas 6 so no hadin ba UDC ulakhat banyakran ya kumbasan ngut kinong yalam ki balami khmat nakabantay kinong yaw hakabaw DC ulong haki ban nadu kalay tarik unaylur on sya no ya baro kidukan ban kin play haringkat kijing perking ban burinti ikikendon ban kijing ptha nakatanat ka kwat kakya laru ban kedaw hangni bakala don kijing ya play pajba ikidukan hapo kasor nong ston manhagas ngi balang jong katayaw ka sitarik unaylur nrai mario jing tip halor kani nakaliang jong DC ulaw tha iki pajba nong song yaw bakide ban ko ngu ika odd but even number kumbala penbet baro skata hagas ngi kabobot kata ka artrik unaylur nakaliang jong DC ulah ha ikibor peniat distrik bikin lejure bikidukan hapo kasor nong ston ban kamsya ikidukan bikin playlot hendrai ban bod itegi kendon odd but even number bat dai lemba kane bala penbitar yu pajba bat tur sendon chok opes jong DC ningkong ya ngal ai ka kubol ka bakmen ya fi ila jet sangot na kinong mikmat jong kinong sungyaw ka ka nong ston ila pelong ka meeting bat DC hadian ka jung ya kren bat DC Ila tim kato kane kili ki decision. Number 1, UDC ulasya bantu ki yaw na dolasay na dengka piti kendon. Ka kendon badingkong baro kinang songyaw kidi bandeng ka mas. Baro kinang song dukan kidi ban ya jungai iwe bati customer ne bati bri bayar song dukan lang to. Ka balay kidi ban bo baro sanitizer. Jeng ni na kaliang ka district administration bati kulit Insdang banwan bande ya checking nadu sibet janmit halingkat ka jinga tray lang bat ki kinaksinong re bat na ki nangsong snong bat ki nangsong yo kadang ilab ya kinu ki bayal persya ki bamdang mas ki bam bo ki sanitizer ya to ka dukan ngin khang no sundan bat kidero bante ya uksai nang banjungai unong de na unong thet di ngidan ka bat I wena ki rangba iba mikmat nakabanta jong gini ki nang sangyo ti nakatpa je idan ajong kan kan sani ba ya penbet ba wong ba menta kasni kadai ko order hakaba mangi check ti kala ayat ko order kum tu ti kerpat yang ipai ba berkhot ban ya menta kasni ngina khang swa kitu ba de ban khang kitu ba de ban pli menarela syai pade min sapli na berkhot te nak menta kan nga sungu sya hapo kajing donlang jong pi berkhot ba ini keyboard juga stick kila alat yang I banlek kumta tang ba tang kawai kuma penbut biang kumaong idam jongi ba ki kendon ki protokol ka ba mangi habut ni haban but kata kalong ba kamtam apa wan ki customer banwan lumbung kutung na mesya let's say pina habban ong way banrung way kum dikum tay nata hatta ki sai bantek la de banrung hak mapi pin pek kando ka de ban pin yat nanta susu kamas bat hak por ba mangi nginda kentulang ipai ba bernangis kam hakan ke por ipai baru kat kum ke jempet junga kila dep sutu I maki so kendrung kan la de ibadon way ke nomorong su tenga trai ke jeng putlang jongi berkhot kan biang nanga sukar par kum ne la dangim ya bot subu la da kawan biang kan ne ka jing hi jong ne kompetenti kemut ngincalok daw ai berjenjar mangiam tin makta dongen ya persang ban buat enti ya kini ki protokol kabal ai ka government ngatrai tang kata ngasnoban ai kublai ya piberkhot khamtam e UDC jongi bat ya kino trai ibat haba ibadon lang rakat bangi hakne kapor